Naam, baada ya mji wa Nzibira kuanguka mikononi mwa waasi wa M23 wiki iliyopita, kumekuwa na taarifa nyingi kwenye mitandao ya kijamii kuhusu mji huo wa Nzibira. Sasa leo hii tumewasiliana naye Kamanda Simba Wankutu Maheshi kutoka maeneo hayo, na ameeleza ukweli kuhusu kinachoendelea Nzibira, hivyo na kualika kwa umakini kusikiliza mahojiano ya Kamanda Simba Wankutu na media yako ili upate kufahamu ukweli wa kile ambacho kinaendelea kwa sasa maeneo ya Nzibira. Kwanza kabisa tungehitaji uanze kujitambulisha, kisha upate kuwaambia wasikilizaji na watazamaji wetu hali ambayo inaendelea huko kwenye uwanja wa vita maeneo ya Nzibira, kwa sababu kunakuwa na taarifa nyingi ambazo zinatoka kila siku kwamba kuna baadhi ya ndege za kivita zimeshambulia Nzibira, huku wengine wakisema kwamba Nzibira tayari imeshakombolewa na wazalendo, lakini pia wengine wakisema kwamba wa M23 unaendelea kusonga mbele na kutamani kuingia katika kijiji cha Chulwe. Wewe mmoja kati ya makamanda ambao unapatikana kwenye uwanja wa vita, tuambie kwa urefu na mapana kuhusu hali ambayo inaendelea huko ambako mnapatikana, kamanda. Sawa journaliste, mimi naitwa kwa jina Maeshe Kaasha Simba Wankutu, coordinatere ya wazalendo Axe Walungu Shabunda Kabare. Na kisi unaniuliza, ndio kwa kweli M23 iko Nzibira, tunachangia Nzibira. M23 iko ngambo moja na sisi tuko ngambo ingine, lakini tunajua kama kwa muda mfupi M23 haitakuwa Nzibira. Na ile habari ya kusema kama M23 inaelekea Chulwe ni bongo mtupu. Eneo zote zinafungwa, adui hana hata muda anaweza piga empa kutoka pale Nzibira kujielekeza Chulwe. Tunajua kabisa kama eneo zote zinafungwa tena kwa nguvu. Asante. Kamanda, auoni kuendelea kuwa kwa waasi wa M23 maeneo ya Nzibira kutowafanya tena wajikusanye na nguvu kasi na kuja kuwashambulia maeneo ambayo mnapatikana? Labda ni kipi ambacho mnakisubiria kwa ajili ya kuingia katika harakati za kukomboa maeneo ya Nzibira, kamanda? Asante sana journaliste. Bale hawaendelee kubakia pale. Ni sisi tumewatia pale sababu tumeona kama wale wajinga wamecheza na sisi sana. Ndio maana tunawatia pale kusudi tunawatega. Tunapenda wakati watapata moto kusikuwa hata mwenye atabebaka habari wote waishie Nzibira sawa vile Muleleri ishiaka Nzibira. Tunapenda maana yake kitendo yenye tatendeka kupitia bale itume na hata siku moja hakusikuwake hata mwingine rebel wala mwingine adui mwenye atawaziaka kuingia Nzibira, sababu tunajua tutamaliza hakutakuwa wakubeba hata habari. Asante. Naam, kamanda, labda unaweza kueleza nguvu za wahasi ziko sehemu gani? Aidha, unahisi kwamba nguvu zao zinatokana na nini ambazo zinapelekea wao kuendelea kudhibiti maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo? Sawa journaliste, unajua mimi ni mwanajeshi, siko politicien. Mambo yote siwezi nikajua sababu sisi wanajeshi hatucheze politiki sana, lakini najua kama hawana nguvu, hakuna nguvu yenye kuwa nayo, sababu najua kama kwa muda mfupi ile nguvu yabo itaisha. Sio maana siwezi jua nguvu, sababu najua kama habana nguvu, ni muda tu, ni wakati, sababu kila wakati na majira yake, lakini hakuna nguvu yenyewe wako nao, sababu sisi ni gouvernement, na sisi vile gouvernement tunajua kama hakuna nguvu mwasi anaweza kuwa nao. Sisi ndio wenye nguvu, sababu si ndio gouvernement. Asante. Labda kwa sasa kuna mapambano yoyote ambayo yanaripotiwa kati yenu nyinyi wazalendo na kundi la wahasi wa M23 maeneo hayo, aidha bado hali inatulia? Ndio, kulikuwa mapambano yenye tulikuwa nayo na wale wahuni. Walikuwa wanatafuta kujielekeza kwenda Chulwe, na ni wapo baliingia mumtego ya kwetu. Tuliwapiga, tuliwatengeneza, tukakamata wamoja na wengine tukawanyang'anya vifaa, na wenyewe walibakiaka wakakimbia wakarudia tena Nzibira, na mpaka kwa sasa kimya iko. Na labda una ujumbe gani kwa wazalendo wote wa Shabunda, Mwenga, Uvira na Fizi kuhusiana vita hivi ambavyo wazalendo wanakuwa na chuki ndani yao, wanakuwa waelewani? Labda una ujumbe gani kwa wazalendo wote? Asante sana journaliste. Ujumbe nye nitaweza pano kwa wazalendo ni kusema kama tujikaze sana, sisi sote wazalendo kwa wazalendo, tukuwe singa moja na tupatane vrema. Kila mtu aone mwenzake bora kusudi tuangalie kisi ya kushinda hii vita, sababu ni vita kali.
na ni vita yenye nalomba batu yote basikilizane na bapatane na tupatane na FRDC yenye ingali kumsimamo, sababu kuna FRDC kabisa yenye ingali kumsimamo, na kile FRDC niko kumsimamo yote tupatane nayo na tuheshimu population yetu na tuichunge, sababu population yetu ndio inatuma tunakubali kupigana na hii vita. Ingekuwa inchi ilikuwa vierge haina population, tungekubali bale baasi bafanye vyenye banataka, lakini kama tuko tunapigana na hao waasi leo ni juu ya population yetu. Tusekirize population mahali kote kwenye tunapatikana, tuchunge population na mali yao, na sisi wazalendo tupatane, tuache vya kukorogana, tujue kama tuko mtu mmoja na objectif ni moja. Siku moja sisi sote tutakutanana kwenye baba yetu amepatikana, sababu sisi ni watoto wa mzazi moja. Mi nimejua kabisa kama hakuna vita yenyewe inaweza shinda wazalendo, sababu wazalendo ni population, na population haina mpaka, ni Kongo nzima, na hakuna force yenyewe inaweza piga population, sababu population haishindwake, na population ni gouvernement. Tuko na matumaini kama kwa muda mfupi Nzibira na Walungu itagombolewa na zingine maeneo zote zenye waasi wanadhibiti zote zitagombolewa. Asante.